Dragi naši prijatelji, dobrodošli u novi video, naš život u Kanadi. Evo danas ovdje ćemo se malo iskupiti. Bit ćemo danas kod Nihada u dvorištu i kod Seke. I danas ćemo da pečemo jedno janje. Na naš način kako se to radi u Bosni, Hrvatskoj i u Srbiji. Pa evo da vidite i vi da i mi u Kanadi imamo i jagnjad, i da imamo i ražanj, i da imamo sve. Pa ovim povodom, eto, zahvaljujem se svima što nas gledate i naš kanal što gledate. Evo, Nihad je upravo zapušio. Naložili smo tek vatru, jagnje nismo još ni stavili na ražanj. Evo ovdje ćemo peći. To ćete vidjeti kako to izgleda kad mi stavimo. Hoće li ovo valjat, Nihade? Mora valjat. Evo Nihadov motor home i to je njegova tu kuća. Biće danas društvo, veliko društvo. Najvjerovatnije neće snimat kompletno djecu i još neko ko ne želi da se snima. Ali uglavnom bit ćemo ja i Nihad, i Vesna, i Seka, i moj sin. Pa ćemo se poslije da snimimo malo da vidite šta mi radimo. Najvjerovatnije bit će malo više piva danas, pa nemojte mi zamjeriti ako nešto kažem bez veze. Nastojat ću da ne popijem puno, ali ne možeš se ti od Nihada otaraziti. Žabu u vodu natjerati. Dobro, dragi moji, idemo sada da ja i Nihad stavimo jagnje na ražanj, pa ćemo poslije se uključiti opet. Evo ga Nihad, već smo stavili janje, evo prije 2 minute, 25 do 11 je, izutra. Evo da vidite kako izgledaju janjade ovdje u Kanadi. Ovo jagnje ima, koliko ima Nihade? 16 kila čista mesa. Evo vidite. To je Nihad majstor, on ti zabrnije to sve. Evo imamo ražanj, vidite, na struju. Tako da za jedno 3 sata ja se nadam da bi trebalo da bude gotovo. Jel' tako, Nihade? Tu je negdje. Sad... Polako. Poistiha, laganice. Idemo sad nešto da popijemo. Sad smo malo sjeli, ja i Nihad da odmorimo. Janja se tamo okreće, evo vidite. Evo i Nihad sjeda, oznojio mi je se moj drugar. Danas će biti jako vruće, najavili su plus 29-30 stepeni. Ali imamo mi zašto i od toga. Evo hoću da vam samo pokažem da vidite šta mi ovdje u Kanadi pijemo. Vidite, vaša šljivovica od otuda, to ima ovdje kupit. Nisam njihov. To ovi Kanadjani znaju, ovi naši što žive u Kanadi. I Hennessy, to je moje omiljeno isto piće. I normalno Budweiser pivo i Pilsner. Sada ću da vam otkrijem tajnu. Razlog zbog čega mi danas pravimo partiju ovdje, odnosno, kako se to kaže na našem... Dernek. Proslavu. Dernek. Aj živio. Živio Nihade. Znate šta je u pitanju? U pitanju je proslava ili partij, kako hoćete, povodom toga što je se rodio jedan mali dječak prije 7 dana, je li tako, jedno 7 dana? Nije sače, mjesec. Ima mjesec? Po 20. 29. O, pa dobro. I dedo Nihad je postao po drugi put deda. I Seka, baba Seka, po drugi put. Znači, Alisa, njegova ćerka, ima sada 2 sinčića. Tako da oni će doći možda za 1 sat vremena iz Kalgarija, oni žive u Kalgariju. I poslije će doći društvo. Ostalo, jedino smo ja i Nihad ovdje, ja i on uvijek to pripremamo, nastavimo,
I nadam se ovaj janjac da trebao bi za jedno 3,5 sata otprilike biti. Vidjet ćemo ukus kakav je. I prije smo uzmali ovu janjade. Janja su dobra, nema šta. Jedino moja supruga što ona ne voli baš janjetnu i Nihadova seka i ona nije ljubitelj jagnjetne. Ali zato jesmo ja i Nihad dobre mušterije i ostalo društvo, pa vidjet ćemo. Ništa, eto, čujemo se poslije u nastavku. Ja zaboravio sam rođendane. O, Nihade, happy birthday, sretan rođendan, Nihade. Evo vidite, i imamo 3 razloga u stvari danas zaboravio sam. Znači, mali dječko se rodio, Nihadu je rođendan danas i Alisi je rođendan danas, Nihadovoj ćerki koja će doći, što je se njen sinčić rodio. Znači, 2 rođendana danas imamo. Pogledajte, otac i sin istog dana su rođeni. Eto. Ja, izvinite, otac i ćer u pravu s Nihade. Svaka čast. Eto, otac i ćerka isti dan se rodili i slave danas rođendan, a ujedno slavimo i veselje i što je se mali rodio dječak i da nam bude živ i zdrav. Evo da vidimo, sad je tačan sat vremena. Da vidimo kako se to peče. Koliko vidim da je počelo rumeniti. Malo ću. Evo vidite kako to izgleda. Pečemo na uglju. Izgleda dobro. Ništa, vidimo se poslije opet. Evo sada, nakon 2 sata, kontrolišemo ponovo. Da vidimo kako to izgleda. Wow. I ovaj da je hljeba pa namoči sada Nihade. Evo Nihad, malo on voli soli baciti opet. Da nam ne bude neslano. Ma Nihad je pravi majstor za te stvari. Evo vidite, Nihadov motor home otvorio je tendu, tamo smo gazivo stavili da možemo u hladovni sjet, pošto je sad stvarno 29 stepenije. Previše je vruće. Evo imamo i ovo auto ovdje, usput da kažem, imamo na prodaju ovo auto ako je neko zainteresovan. Ovo je iz taksija bio Nihadov auto, pa očamo je samo vodena pumpa, inače sve ispravno, pa ako je neko zainteresovan, na prodaju je. Ajde, toliko. Ajde, vidjet ćemo opet nakon sat vremena šta će biti sa ovim janjetom, kako će to izgledati poslije sat vremena još. Evo ga Nihad, vidite šta radi. Pogledajte. Malo maščobe. Maščobe, mama kaže, moči ljevom, gleda. I, pa ne znam ni on šta volja. Oj. Evo. Da vidim Nihade, daj. Eto. Ljudi, nemojte misliti da vam pravimo za zubice, ali mi ovo uvijek ovako radimo. Ne možemo odoliti, moramo malo namočiti hljeba i ovoga mirisa i iz janjata i svega što iz njega izlazi. Evo nakon 3 sata ponovo kontrolišemo. To je skoro gotovo. Makali smo malo hljeba. Evo je maščobe kako Nihad kaže. To je skoro gotovo, možda još 10-15 minuta, to je gotovo. Evo, uglavnom, gosti su većinom pristigli. Evo Mila. Mila, čao Mila. Evo, pristižu. Treba još Alisa da nam eno je, stigla je. Eno je, vidim dijete tamo. Nećemo snimati djecu. Evo ovdje imam jednog gospodina iz Prnjavora. U stvari on živi. Selo Donja Ilova. Selo Donja Ilova, okej. Šta imaš da poručiš, Neđo, ti svojoj Ilovi i svojim prijateljima? Pozdravljam sve Ilovčane.
Dobro. A posebno mog sestrića Darku i njegovu ženu i mog prijatelja Peđu i njegovu ženu. Evo, Pozdrav svima u Ilova, još jednom. pozdravljamo čitavu Ilovu. A ja isto pozdravljam Branu i Darka, isto pozdravljam. Brano, nisam te zaboravio opet. Evo, pečemo, danas okrećemo janjca. To je za Nihadovi rođendan i Alisin rođendan i mali što je se rodio, jel tako? Jest. A šta imamo tu, Neđo? Evo ti ova lopata, uzmi lopatu pa da vidimo. Kaže Nihad nešto izgleda neće biti dovoljno janje, pa je napravio i sač, pazi, vrelo je, uzmi lopatu ono, Neđo. Nećemo otvarati, ali tu je sve pripremljeno. Evo ovdje imamo i sač. A na terase, sad ću otići gore na terase, imamo i Nihad peče još kokoš. Izgleda divno, ja sam zadovoljan, čujemo se poslije. Evo kao što sam rekao, dole se peče janje, sač se pravi, evo imamo jednu kokoš na pivu. Vidite kako mi to pečemo na roštilju. To je običan roštilj, stavimo pivo. I stvarno fenomenalno izgleda, gledaj. Evo pivo Budweiser, pola piva stavimo unutra i pivo kad isparava daje još ukusa kokoš. Evo, samo da znate ako niste znali. Evo da pogledate i sač, da ne bude samo poklopac. Evo vidite, tu je piletna i krompir. Ajde, vrati. Znači, imamo tu janje se peče, imamo sač i na terasi se kokoš peče. Nihad se boji da ne bude malo, ali ja to čisto sumnjam. Ali eto, domaćin je domaćin. Evo, sad smo završili. Janje je pečeno, sač je pečen, kokoš je pečena. Evo ovdje imamo društvo. Evo ovdje nam je ovo ispod sača, završeno. Evo imamo i pite i sirnice, i salate. Janje napečena. Ova? Salata. Kupu salata. To je to. Idemo sada da jedemo i hvala vam na gledanju videa. Vidimo se drugi put. Ćao.